pan. Untuk Atuh banget sia kajelena rerungsing jasa. ulah ngomongnya. Hese diungkapkan ku kata-kata Boga masalah naon sih pan? ceritanya ulahnya. Amun boga masalah teh cerita pan, ulah dipendem, nyesek. Iya Mir, aing bingung. Nang perasaan aing. Pancenya meren rasa neng baby kumaha. Oh cinta. Amun masalah cinta teh curhatna ka aing pan, aing jagona. Panca jomblo Mir. Aing jomblo ge, loba cowokna pan. Gerak cerita. Jadi kia Mir. Kemari baby diajak bukuan ku aing. Tapi nyana jangan dulu pan. Masih kecil. Kita gak boleh. Kita temenan aja dulu. Itu dibilangnya. Ya benar Pebi mah. Lah, kok bener? Tuh, gangguan aing. Udah mah, era boga-bogana. Paling gede-gede. Atuh hooh ya. Atuh bingung aingnya. Mami, ayo solusi ke. Aing bingung ge gimana? Karena masalah cinta mah gampil. Emang gampang kalau masalah cinta. Iya kan masalah gede letik nak pan bingung aing ge. Amun kumaha bae ge jeung diomong Pebi teh. Bener pan budak letik mah gak boleh pacaran, harus fokus belajar. Ipan ulah sengke, harus mikirin masa depan. Ipan mau kemana? Ayo, sing. Tuh laju bae diomongan mangkreng. Lo, Irfan tuh lo. Keren itu lo. Maksudnya kan galau. Hai tuh lo, samperkan lo. Pan. Pan, Siapa kunaon, Pan? Bete kunaon? Masalah cinta. Ya kesempatan sial lo. Kesegera ngomong kan. hanya ya carana manusia menangkan Pebi, tapi dengan satu syarat. Syaratnya nang. Syaratna si aku udah bisa ngadeketin aing jeung Dita, teteh sia. Kumaha? Boleh. Mau sebagai cara naon lo? Bantuan aing heula. Mun urusan aing beres, kara dibantuan kuing. Nah aing nanya ke kasih ya. Si boga cara teu atau solusi jeung ngadeketin aing jeung Dita, teteh sia. Aya, Naon ya carana ya? namun saya laki jantan. Saya kudu minta langsung restu ka maing. Si kumaha? Berani tuh lo. Berani bae sih aing mah. Nih. Baduy. Gitu apalagi mana lo? Berak abrik sih lo. Prinsip. Pan mah awewe. Atuh pan kalakan mana lo daripada baduy. Weh, ini bukan baduy baik. Sin ke baduy mang. Oh, baduy lagi. Gawe. Kameran lo, oh baduy. Aina masih di mana, Pan? Itu kenal suluh. Lu di mana? Ngalana? Itu jeung Dita sarua tuh di situ doang. Jeung Dita. Heeh. Coba tuh yuk. Ayo Hai antar. tuh. Habis yang ngarayunya Pan.
Kuno sa saripan. Kunaon? Itu babinya sama. Oy, sa kunaon ay. Geus pada heula aja dito lah. Jangan lupa ke gua. Coba jemput dulu. Situasinya tadi. Ini mau. Kai. Wow, tenang. Iya, lu digonggong kayu doang lu. Masih apaan? Yang kita di pan. Amlon. Lu udah kagak ada kayunya nih. Ya nunggu rayunya. Cepet mau. Assalamualaikum. Mau ngapain lu? Mau ngapain lu? Mau ngapain? Ini ke Dita. Apa? Mau apa? Anak ono lo. Enak. Kalau minta restu. Minta restu. Anak gue mau dikasih apa lo? Lu pada sekolah aja pada belagu lo. Ih, orang mau tuh sekolah. Terus? Nganggur. Apalagi pengangguran lo? Anak gue mau dikasih makan apa lo? Kejo tuh. Ih, kejo. Enggak. Enak aja lo, anak gua mama lu pengangguran begitu. Enggak ada. Kayak jangan gawe iya. Enggak. Gawe lu kerja kagak lu. Udah pulang ke sana, pulang lah. Gak mau. Ih, ngapain lu di sini? Mau main ke Dita. Enggak ada. Lo balik lo. Sono lah, pulang aja. Pulang. Gak mau. Bandel banget lu, sengke banget lu. Pulang lu, sengke aja. Bandel banget lu, sengke banget lu. Pulang lu. Anak dia. Berandeng bae. Iya. Si Ai naon. Ini si calo gara-gara demen anak gua. Lu mau duit gak? Duit. Mau nggak lo? Anyang. Mau. Kali ini lo kerjain dia tuh. Lo kerjain dia. Ditolak Ini kerja dulu. Duit heula lah. Aku tuh cepetan tuh. Nuhun ya. Kabur teh sia. Itu mang. Kabur toh. Ayo, Bu. Yuk, udah po. Ada di hadapan nonton baby. Si gunaon monyong-monyong. Pindah lagi. Ada. Ya, pindah lagi. Kamu baik ya. Atuh si gunaon monyong-monyong. Kunaon? Jelas ya. Ngepindah naon sih?
Rahasia. Ah, siapa paling ngimpi cium jeung monyet. Rahasia. Monyet gorengan. Pan, mah ieu ka kasia. Aing mah dicerekan atuh kamari. Mah tuh. Enak gantian. Kumaha aing bisa dapatkan Pebi. Jandak nyatakeun urusan aing heula jeung ka kasia. Harese lu. Babi galak, main galak. Mah tuh. Bener sih lo, Cak Irfan. Mana galak, baduy apalagi bisa abrik banget siang gitu. Arahnya. Terus aing kudu kumaha tuh ieu? Aing mah Bro, terus si kain. aing mah aing boga ieu solusi ieu. Kan ke poe Jumat Persita main. Diajakan bae Pebi. Ini Bisa duaan dengan Pebi nonton. ambilnya seneng. Oi, Betul. betul. Oke lah. Rasanya lo. Kalau aing hidup barang siaran. Baiknya. Sing ade. Baik. Terus orang kumaha, Bos? Aing manutnya Persita teh isukan. Ini Persita yang sa. Terang ya. Ini lagi nih, Bos. Wah, hari bedan doang sih mah. Dipakeun doang. Mau duit kilo. Kajian Bos dulu, Bos. Ulah. Wah, aing jangan onder deal saya. Yang siap-siap isukan. Onder deal. Heeh. No, onder. Kanebo. Kumaha bae ta, Bos? Dek ieu Persita segala onder deal. Ih, Bos blow on. Pengen balik aing gitu.